can. I will not sit, kneel, or lie down. Korean yang tharoi itu semuanya frozen deh oleh tahu macune garam masala ne mayam tu naoshek se semuanya frozen deh oleh eromba loire papai ne mayam macam mana sih lo kayak turin ni mana ngang ahai berkara koi se nong mang basida anga magi birthday tau bagi Lasermaxx sa tau là em sau ấy biggest laser tag này hay nhiều xí mà không gì đó mấy một này một này code name kariya? Princess and it's 25. And you are? Thor. Thor? 24. Phone PD. What is your code name? Purple. Purple? Because it's my favorite color. Oh. Alright, hello everybody and welcome to Lasermaxx. My code name is the Skyfish and I am going to be the game marshal for this game. Now this will be another free-for-all game. So you're still going to be trying to earn as many points as possible there. You're going to want to make sure you only grab the pack that matches the number that you were told when you picked your code name originally. If you are not sure or you have forgotten that number, you're going to need to come find me and ask for help. Because if you grab the wrong one, you'll either have stolen someone else's name or you'll be using a pack that is not participating in this game, both of which are bad. Once you found your pack, you're going to put it on over your head like a poncho so that the laser is hanging in front of you like so. Once you've done that, you're going to want to make sure you unclip your laser from the bottom of the pack by squeezing in on the sides of the clip like so, freeing that laser unit from the bottom of the pack. Now do remember, everyone, as loud as you can. I will not sit, kneel, or lie down. I will not sit, kneel, or lie down. That's better. I will not cover any sensors. I will not use offensive language. I will not make physical contact with other players. I will play fair. Play smart. And give it my all. Alright, everyone, very good. I think we need just another moment. Yeah, wait. How was it number? How do it? Like this. Minute remaining. Power on. Okay, run. Don't give up. Laser tag manung jangan tahu nama aku kan. Alright, do a Dasher's party. Bosso's party. Walking Dead lagi ni sudah. Phase number 3 at Meitei Room. It's game time. Boleh hari ini. And then ini bakal yang kakak apa? Yang kakak apa? Kang dia. Ya ini Anjali. Muta kare mo je. Kare na tro. Amta kam nong se. Amta bani. Ya ada mal mo je. On the bottom of the there you go. Masak sih jauh deh kakak udah. Samna be yaad rakhe. Nungai ba sih ya? Korong ba nungai ba? Nungai ba ta?
Yeah. Mommy, I was dying a lot. Mommy, You were dying a lot? yeah. Alright guys, pack second. Oh, and any players out there with the dark birthdays, come see me at stage number 2 for your code name selection. Alrighty guys, let's play that last mission. I've got your scorecards for you here, so gather round. Starting with our top 3 in 3rd place with 6,000 points. We've got Buzz. Good name, Buzz. Wow. Alright, in 2nd place with 7,700 points, we've got Minion. Nice. And in 3rd place with a grand total of 9,500 points, we've got Seeds. Alright, give it up for the top 3, give it up for the top 3. No, you need to. Alrighty, and in no particular order, I've got Diva. Good name, Diva. Princess. Thor. Jeff the Killer. Bro, ko na first star hai. Ha, bro. Na first star hai ba. Yeah, cheese, everyone. Cheese. Horen na yango. Tharoi jitu sumaina wazan de yole maku hoga. Andagi hangam maton kara thature sina samput aurage. Sina pot na ta horen. Agi ora. Kopis. Cái đồ bây watch no watch tông 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 tàu đấy machu nè garam masala nè garlic salt áp đi rồi cái cái gì tàu rồi cái phồng nó hầu rồi đấy quay cái mặt không được luôn nên là xin ba na buồn lấy bắt hàng lấy ai đi cái nó sẽ yerum phong sẽ ăn câu cái mari tăng hấp về mày ăn cái mari người tăng mari tôi hấp vào tăng cải cho riêng điều làm hậu đi phải thôi mình nằm cái nằm vào mày ăn tôi nọc xịt xe xong mày nữa frozen đấy vô lấy cái modern market ta mấy dukaan đó lấy rồi đấy xí taruk teret mohan bani nó sẽ lấy đó cái nó sẽ nọc xịt xe Laphu eromba cái làm sao này nè naoshek se thak ke jing naoshek loe yerum thongba dek tharoi ne alu ne chana ne kang tawage ya masala na maina Asian kana da Korean gi store la yawme se kang to eromba loe phakpai ne tuding khongmara ne napupi ga piloga na garnish tawre arge kano ne chawai ne laphu ne irole ko Degi cái tharoi nè chana nè alu nè mà tàu đấy xin cái đó cơ nhưng mà number 1 là xin này nè cái đồ gì naoshek se angao nga dem sari tapi di sawat deh ada sigi morok siga semain tàu này nè đó cơ xin mesla sawa sida oi meitei gi cái jaga hau tolok thế Siki kano siki naoshek siki manam gi khunung ji yung ji na pu chai chai bi mana house smell ten sai nga sai hai de dong na kan ko thara gi irom ma ji tai re ko thara ke yerum je ai di ama ga khara sa ba ngam ni em bu sa ba ngam thai su Siki kan usin na sa ningi se naoshek ki ako nga yaw khang ni naoshek hain da mami na budi yam haina roi da pisi yam haina de naoshek jo da adu meda line control mana insect se ke dai no ye na kasna ti budi hare do naoshek ni ko naoshek ki mabuki pa de ang da ko ju
하오래. 모르냐? 이거 근데 해오는데. nào sợ mẹ bác khóa rồi chị sao mà mình được không đây á chắc là mình thì không được ạ ngoài em đang nhìn được đúng rồi bởi vì cái thay này là bài này cái ground stop cơ mày nó phải quay đi chuột của tay nó thay này ATR bài mà không nhiều lên chuột của tay yung ta ATR je mi 62 thamba ATR này ở tập phame phamaga akhoi je chatle chalaga yaure chuột của yung ta flight rồi ki ai ma pan na mai tin sai ya ga le ki no pa jina koi ground stop này la ga मैं आप चाइना से हो है सुने ना हम बड़ा हमने सुनने पास ना चाइना से रो है सब कोई नहीं सुने जो है ना क्यों आया ना है ना क्यों तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप तो हिंदी अच्छी बोल रही हो सिनेमा अब तो हिंदी अच्छी बोल रही हो कहाँ से हुआ आप कहें है ना आपका तारीफ से मैंने कई हाइनिंग के सुनी दे मैंने आप कहाँ से हो चाइना से तो तुम अच्छी अच्छी हिंदी बोल लेती हो सुने जो मसीह मीजे नहीं ना आप बांग्लादेश से हो पाकिस्तान से हो हेवन माजे छोंग आपका मतलब है ना आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हो आपका शक्ल तो पाकिस्तान जैसे दिखते हो बांग्लादेशी से दिखते हो कहाँ से हो आप पाकिस्तान से हो बांग्लादेश से हो है ना मासे को ना चलो ये मगा 성님부가 이거 떨어 짝하리네 अदगे ऐना whatever नाइजु लाए दो फ्लाइट पारमदागी ATR की थोंग दे स्वाइन तौरगा चिखलगा तौदे यादेबा हमारा मैम आई एम सॉरी इफ आई इंसल्टिंग नो इट्स ओके लेकिन आप एक हिंदुस्तानी को बोल सकती हो कि आप कहाँ से हो मतलब आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हो उसी नहीं हिंदी का खंगरा माना हार में तो है हिंदी गांगी है मतलब क्या है मतलब आई जो हिंदी जो पूरा फाइटिंग तुरिंग है वैना गांगी जो आई बखरा दिल्ली द सही तरह मुलर पगी आई बखरा गांगवाने पर आई जो हार में तो मे बी दिल्ली से हो मैं भी इंडिया से हो लेकिन आप एक हिंदुस्तानी को ऐसे बोल सकते हो तुम कहाँ से हो मतलब इसका मतलब है कि तुमको पता नहीं कि इंडियन में कहाँ कौन कौन रहते हो सुनिदा अदुमाइन तौरगा मासे अइंगोंदा सॉरी हारमे अजि नुंगाय अदो मायाम खैगी इंडिया की रेसिज्म जे एसिदि कया थिंगनदे बट आई होप someday सिजिंग जे लोना मापान लेबा इचिनाउजिंग मोइनेको चिंकी चाइना अदु हरपदो नोइजे हाइजेलो कई मोइ मसक्तिजु मालिदना बांग्लादेशी माली अंदेली पाकिस्तानी माली पाकिस्तान हाइनि मोइ साउबदो लोय आई नेपाल पाकिस्तान हरबनि मान साउरिदो नोइनो दु हायो कइनोदा इंडिया मचा ओरगा दुमाइना हांगिदो कना होनागे मोइ जगि थबकतो खामलो होय थाने आई सिदादि नो थेनदे US de long ta ingon da decision mi thena de India de thena re